in Huang ani ang commander hi Sergeant Laltu Uma ani First business one NCC के पीछे वो आ रहे हैं डाइट इंस्टीट्यूशन डाइट स्थापना 2005 में हुई थी। यह व्यवसायिक प्रतिज्ञापन परीक्षा का केंद्र है और 2 साल के लिए प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा प्रदान करता है। इनका परेड कमांडर लुथियन साल फर्स्ट सेमेस्टर जो 2018 में राष्ट्रपति हुई थी। buông chùm buông anh đi buông tới lúc lấy xe lắm xin cô là cái này đại kolasib mua hiang Saint John's Higher Secondary School te anong kanila Saint John's Higher Secondary School hi school contingent ani sima nam kon za si bai bu saberte ani Kung buwa sa mga kuwahan St. John's High School tiin din aniya. Kung saka sa buwa sa buwa baruka St. John's Higher Secondary School yan kay aniya. Tuna yan zilay saka sa sumhin patum omin zilkitu sa pasari in anen kula. Ang commander hi lalun sama pulso pati zilay ani. Now we have roughly 60 colors from the school starting saluting the national flag. The school was established on 1st July 1999. They have a total of 241 students in the present school year. The parade commander is David Olympia, class 12. Jawahar Yoga Hriatthiamna JNP School 10 Hangkong Sa Chibayan Bukme